Naretan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan ka? Naimbag nga orasyo amin papagayam, sakbay na, shout out pa'y kada Jackie Umipig or Jackie Parayaw, amang buybuyamat iti Ilocano Tips and Vlogs playlist tayo. Glory D, Cory Dawag, ken kada kay amin na naayat amang tartarabay, kada kiti amin na drama iti dayto at channel Jor Drama Tips TV. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Jak may sardeng tatang. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Unay daytan tira. Bigbigat. Ada ka manan dito'y balkaw nga agsilsel pa. Kwa tatang, dayto'y laangan, last. Last ka laalas. Unay daytan. Nagtangkan ti ulam. Saan mo tatang? Yag-agir ko laang tidak ka sa pagtungpalan ti salun at mau iti kasisilpaon. Saan ka mo tinamat maturog? Saan ka pa'y na mangmangan? Nalaunay ay ati maganap mo iti dayta. Dakkel ti maganap iti dayta aramidot tatang. Dakkel ti maswildo ti content creator. Kunam anarigat. Kunam nga awan mama ay tirigat mo. Nagano ti ibagbagam. Ita, sinobliam manay. Nagmaya mo ngamin ti ibagbaga dagiti big content creator tatang. Anya ti ibagbagada. Kastoy, okay lang na mapagod. Wag lang susuko kung kunada. Kaskada ang may tiyaga ay may nilaga. Kun ibagbagada pa yung addan to. Basta saan kami kano ang mabanog. Ay, imposible mo, tadi ka mabanag ka na maulaw. Kitam kat imunugan na giti matam. Limusyaw ka na kasla bangkay. Unay daytan kaka. Agsarot ka pa'y dita, nasaan na maturog. Umunag kayo ban dito. Dito tayo nagsasarita. Saan adita balakaw? Kasla mo na da parikutan ni nanang. Ala, umunag takit dahin tanay. Agsirip-siripan nagiti marites. Ala, minta di taong nagta, napatag ti bagami kanin nanang mo. Una na ta. Nanang, nagdakkel ti sweldo dagiti big content creator. Ta, naggagatda ka nung amin. Iso ang nagsweldo dan, itikas di ka dakkel. Dakkel ka dahin, ita 2,000. Basit aday tatatang. Kano nagsweldo da iti $2,000. Times 57, uno times 58, uno times 59, di 114,000 ngagpangato. Agasang may data. Sus! Nagsaya aton nga iti umapros iti sagsasangaribo akaplansa. Nagrigaten aya ti ropat kwarta. Asino ti ropat kwarta nanang? Da kayo? Sika tatilar aramido mo, tapno kumita ka laang. Awang mga raod. Amo yun nanang, liklikan kano, dagiti negative, dagiti toxic, dagiti awan arapaap na, tamakaakar dagita. Katno naakarang kan, agbalin ka na sadot. Apay, toksikak aya, apay, sadutak. Kunayo, warupak iti kwarta, katuray da kayo mo. No makakita kayo ti sangaribo ngagpaypayapay kagamatan nyo. Ayo daytan. Isardeng mo kay dentag silsilpaon. Ta malipatam amin na ultimo mangan. Inton kuan malipatam pa yung tumangas. Unay daytan nana. Nyamot na kita vlog mo, Tina. Nagmamadi. Pasig kayo mo't amin managupay manong. Agswildo aktulaang takitaak. No di kay agpipin na dakkel iti mulagat. Ha?
Una daytan kaka. Jak to payag mulagat iti sweldo 10,000 pesos. Daytan tulakid din 1,000 laag. Ay namanong Jeffrey, saan agasot ti pagsasaritaan dito, no di ka riw-riw. Patpatyum tumot. Naglaka ka mamatpatay. Nakakita ka lang iti ipos da dita 1,000 dolyar, patyum matay. Pagsisinublatan talada diyang ipos. Basta, addan to manong. Sa anak amaawanan itinamnama, go, go, go latta! Unay daytan kaka. Lumsot ton na kita matam iti kakakontent nga maawan mo't maur-uray mau. Anyang awan? Adamot dun Manaw? $10. Anya? Datalang, ti palpalastog mo ang agregatam iti makatawan. Ay namanong, tinagagat kat agbaligi. Ti positive kat napintas ti masakbayan na. Piman kamot ading kaw. Tila ibagbaga mo na pangray-ray aw di tabagim. Ultimo threshold ti sweldo kat di mo pa'y madanon. Ammo manong, kastoy ti kunada. Go, go lang. Wag susuko, wag mapagod. Magkakaroon ka din. Oo, magkakaroon ka ng maraming sakit sa kapupuyat kan bising. Unay daytan kaka. Inaya, cellphone manan, tina. Ala ni tatangmot, karugrugik laeng. Awan, jak makaaramid iti content ko dito balay. Tapasig kayo amin kontrabida. Inak man lang ni parke. Inak agaramid iti content ko ijay. Ay, di kalagbaen, tina. Inton kwan ibagada nga guuyong kan ijay ngagmaymay sa ngagsasao kadagkat katawa. Uso itang taaguuyong nanang. Anya, ay unay daytan. Awan nga minang ti pakialaman. No napulatan ng tilapayag ti tao iti headset, wano anya pa'y ama ipulat iti lapayag, awan mangagdan asabali, no di jay bagbagida, wano jay dengdeng iti cellphone da. Agat, sumangka agmauyong kama nga rudan. Saan mo't ananang? Ikagkagumakla mo tagbalin ang nagagot a content creator. Wala di mararamidin tina. Parigadam lati bagbagim anak kao. Enjoy aki di atatang. Anya, ay unay daytan kaka. Apay nga aprosam tarusok mo tina. Naapgas manong. Apay di mo na adalaya. Ano agpanunot ka kat umano ti acid iti tiyan isungagap gas. Kan may sa alas 12. Panangaldawan ngam di ka pala nagalmusar. Ha? Ne, gayam, alas 12 mutan. Gustumat ka di atap no makaminos. Makasave ka iti may sa apanangan kan may sa apanagmerienda. Ha? Unay daytan kaka? Wow! Nagmaya mo tanda ito tatang. Makapaapal. Anya na ito ibagbagam, nagmayat, kinapalam. Adamanan na buyam nita cellphone. Talagang adda tatang. Ay, hindi kinaglutaw na mangantayon no makaluto ka. Kit mabalin ka day anak. Isardeng maun na ita kinabagtay. Jak maisardeng tatang. Ngam sige, ilipas ko labasi da ito yan. Isardeng maun na itang cellphone na makauma. Jak maisardeng tatang. Sa anak to ama uma. Takwartan to, dagito arigrigat ko. Makita. Di inaklon mau, apag rigrigatam na awan serbina abanag. Awan pa'y serbina ita, ngam adan to tatang. An-anos le, barbareng le. Di kay to, mamati tatang. Aramatin nyo nga minday ta cellphone nyo. Kitaan nyo ni Tata Sebio. Adan earnings na. Taam muna tar aramidon na. Apay nga raw ta, awan palakin ka. Adamot din Natagod na sang pulaw na dolyar. Adda 25 adolyar tatang. Ay, yun kakita ang lutan. Salbagkit din ita kasi cellphone. Aramidok ti content ko. Ang ikapsot ko laang taang sao. Tapno saan amangag dagiti kabalay ko kontrabida. Rugya kon. Hello guys, naimbag amalum tayo amin, nakaluto kay ka din, siyakot agluluto akpay laeng, naung tanak pay nga rod,
Day talagar aramidan ti content ter aramidag. Unay daytan kaka. Kitain nyo guys, ni agburburakan tin saang ko ngayon na po'y. Madamda malabasit ka maluton, mangan kaminton. Thank you guys, bye-bye. Mangibabain kamot, Tina. Apay manananang. Di mo amaw ati social media makita iti entero alubaw. Amok ata content creator ak nga rod. Malagayam. Apay nga rod nga agkatok-katok ka. Iparparang mo kay mo nga rod iti social media. Di ka lagbain nga agkatakatawa nga agmaymay sa. Katkatawaam ki din jelo lutum abagas. Kasasaumpay. Bagtit ka ba? Unay daytan nanang. Content laang mo dayjay. Saan abinabagtit? Binabagtit ti kasjay. Oray kumano libro ti basbasaan. Ta oray tumanamitim ka. Wano sumanao ka maawatan ti amin dayta. Angam dayta luto makasasaam. Kasla dadaal ta ulam. Imparangarang mo pa'y mga rod iti social media. Di ka lagbain. Ha? Unay daytan kaka? Cellphone manan, Tina. Ni manong mat. Kaluklukat ko pala ti cellphone ko ta makipag-engagement takmat. Engagement? Wow. Isuday ta dagiti yakap-yakap kada bakas-bakas. Wala daytan kaka. No ilukanom. Arakop kada tugtugot. Anya? Ay, kilay bagbagam. Nagkikinawatan kami manong. Taday taa talaga ti aramid dagiti kaskanyak iti social media. Walang ibagbagat iti duma abagtit kano ti content creator akaskin ka. Saan mo ta? Jay agibagbaga iti dayta ti bagtit. Bagtit ki den ti pagswilduan. Una tagsasao ka nagkatkatawag agmaymay sa ti kaskin ka. Pasat nga rod ti content day jay manong. Normal ti kasjay kada kami a content creator. Kunada abinabagtit. Saan abinabagtit manong? No dikot entertainment. Panangliw-liwa, wano pananglinglingay. Sino mo't nga ti malinglingay iti dayta? Milyones amanong. Ha? Kas mula imbaga na milyones mo't ti bagtit. Unay daytan kaka. Yes! Nanayunan man ng ti tools ko, tatang. Anyaman na tools ti sasawab. Martilyaw. Plies, katam, ragade, screwdriver. Saan at tools ti karpintero, tatang? Anya nga ron nga eh. Tools, apagkwartaan. Ay unay daytan kaka. Awan maawatak ka dagiti ibagbagam. Di mo maawatan. Ti binabagtit asa uken aramid. Hinanang mat. Kanayon dak akuntraan kun laison. Isardeng mo nga minin na itangar aramida manakaw. Tapno di da ibaga mauyong kan. Amuyo tatang. Dagi dya mang ibagbagay ti day tati mauyong. Unay daytan kaka. Si kamot nga min ti kasla aguuyong anak ka. Agasam ta ibidyom ti panagsaom agmaymay sa. Ibidyom ti panangkatkatawam iti niya man na makitam. Agmaymay sa ka. Kung agsala-sala ka agkatakatawang agmaymay sa. Naglawag binabagkit. Kasta nga ron mo ti kayat ni Mr. M. Masapul nga amom ti agartista. Pipiyapay di agartista ada kaduana, ada kasarsarita na, ada kakinkinawatan na, wano kakinatawa na, kindaduma pa. Ada kaduana, si kangay. Normal laang matatang. Awan ti dakas na. Ure agmay saak ngagsauken agkatawa, taadan to sweldo, iti dayta. Kanaw? Basta adan to tatang, uray puutin nyo ti saok. Bimbalbalasangan ni Tina nga guuyong. Dadyo, bakit maawatak ti anak ta bakay? Kas lahos daw ti bagbagana. Ang mga nunaaringan kamutan iti kinamauyong nalakay. Unay mo daytan bakay. Ang mga ninton agangay kat kasasaumutan ti bagbagay.
Kan katawa am tumutan ti bagbagay. Unay daytan kaka. Ada pa ibagbaga na at tools na. Kat saan mo ta karpintero. Anya ngay dagijay. Monetization tools ka no baka. Ay, jak maawatan. Imbes alapdam ni Tina iti panagbagtibagtit na akas dyan. Makipagbagbagtit ka mutin lakay. Sobra ka mutin bakit unay daytan. Uray kasano ti panangupay yu kanyak manong sa anak to asumuko. Ituloy ko latta. Nang runa kat dimakkel tinamnamak. Ta nanayunan ti tools kon. Maawata ko na iti bagbagam atuls. Ang saan na maawatan ni nanang? Ay namanong maawatan nanto. Maawatan nanto dagito yung aramidek. Intun makita nanti sukat tirigat ko. Sweldo ti kayat ko asawan. Alakit, ano samlat tangaruda na denggan ti bagbaga dananang kentata nga deng. Nagsaya at launay, no, makasweldo kan to. Iti kasta, saan na kanto na babalawan mo no lalaisan? Talaga asa anton manong. Iso nga rod nga adamanon ag ginagatak ti agaramid iti content ko. Kun kanayon akong live. Taado pa yun tagitad kanyak iti stars. Ag nanaayan na kinaimbag manong. Ay, unay daytan kaka. Awan mo't ni Tina. Napanman nga tan nagaramid iti binabagtit. Ijay parke, wano ijay palingke. Wano sa dinumanditan. Ay, just kay. Maklaat ka no maamwam bakay. Tay. Saan gayam abinabagtit ti aramidin na. No dikit nagararamid iti kwarta. Anya nagararamid iti kwarta ng ibagbagamay. Dagiti ibagbaga na a content nga ibagbagam mo't abinabagtit. Nabayaran ng isaw tinapan na inroar. Limod gaya manangalay ti bankbok. Nag-sit up para ti payout na. Takas na ti palawag na kanyak. Ay, nukasta. Saan binabagtet? Tagiti nararamid na. Binabagtet para ka nagiti makakita. Ngamkit day, nasaya at apagswelduan. Saan ama ko na adakas? Isumot ti makita ka sumukat. Nakaragragsak. Sabtuntan bakat. Ta i-congratulate taman ni Tina nga anak ta. Una daytan. Ay naanak ka. Puno gayam nga daswildom dita social media. Ananang. Uray basit. Basta da. Ka manumo ngay daytay bagbaga mabasit. $200 lang nanang. Di mo lalaengan dayta. Ta sumurok 20,000 dayta anak ka. Ay na, di tayo pa'y makapidot iti sa nga gasaw. Wano sa nga pula pisos di ta kalsada nga orag subli-subli tayaw. Blowout ka roda na din. Automatic na itamanong. Nanang, tatang, celebrationan! Unay daytan! Na. Saan mo't gayam abinabagtit? Pagkwartaan mo't gayam. Nagsaya ata. Di tayo kumalaisen. Tiyan niya manapagsapulan ti may sa atao. No, saan lakit di adakas? Kas iti dayta. Tiyan mo tinagduma kat binabagtit. Ngam gayam, ada maganab na iti dayta nga aramidin na. Saan mo tamang dangran iti pada na atao? Iso saan narumbeng, abapalaweng. Ditan papagayam, tinagibusan ti pakasaritaan, anapauluan. Diyak may sardeng tatang. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.